назвал эту проповедь Ma panin sellele jutlusele nimeks «Два вопроса, kaks küsimust, которые навсегда изменят твою жизнь». mis muudavad igaveseks sinu elu. Наверное, громкое название, Võib-olla liiga hästi kõlav nimetus, но мне легче делиться словом, чем придумать название к этому слову. aga mul on parem jagada seda sõna, kui mõelda sellele pealkirja. Но я думаю, оно отобразит суть этого послания. Aga ma usun, et see näitab selle sõnumi nagu mõtet. Люди часто задают разные вопросы. Inimesed esitavad väga tihti erinevaid küsimusi. Умные вопросы, Mõned esitavad tarkasid küsimusi, глупые вопросы. mõned rumalaid küsimusi. Есть вопросы радостного недоумения. Mõned küsimused on rõõmsad hämmistusest või teadmatusest. Я до сих пор удивляюсь и спрашиваю Бога: Бог, почему ты спас меня? Ma siiamaani küsin ja imestan Jumala käest, et miks sina mind päästsid? Но при этом так много моих знакомых и друзей из старой жизни, они умерли. Aga nii palju inimesi, keda ma tundsin tollel ajal vanast elust, nad said surma juba. Это удивляет меня. Ja see paneb mind hämmastama. Есть вопросы боли. On ka küsimused, mis tekivad valust. Я был благословлен свидетельством сестры, которая говорила сегодня о том, что она пережила в церкви. Ja ma olin õnnistatud täna sellest tunnistusest, kui ta rääkis, mida ta koges siin täna koguduses. И о том, как Дух Святой дал ей утешение. Ja kui Püha Vaim lohutas teda selles raskuses. У людей сегодня много вопросов к Богу. Почему? Inimestel on täna palju küsimusi Jumalalt. Miks? Однажды к нам в церковь пришло где-то 15 подростков. Ükskord tuli meie kogudusse umbes 15 teismelist. Они просто с улицы их пригласили, и они зашли. Ja neid lihtsalt tänavalt kutsuti ja nad tulid sisse meile. Никогда не были в церкви. Polnud kunagi varem kirikus käinud. И впервые попали в эту атмосферу. Ja esimest korda sattusid koguduse atmosfääri. И знаете, как часто это бывает, подростки, они там в конце зала смеялись. Ja teate, noored seal taga saali otsas viskavad nalja. Все для них было интересно, Kõigi nende jaoks oli siuke huvitav. новое. Kõik oli uus. Они показывали пальцем, Näitasid näpuga asjade peale. хихикали. Seal itsitasid. И я попросил группу порядка, чтобы они не трогали их и не выгоняли. Ja ma palusin kohanäitajatele, et nad ei ajaks neid välja ega ei kutsuks neid korrale seal. И вот они сидели все собрание, Ja nad смеялись, istusid terve koosoleku, naersid, мешали собранию. segasid koosoleku. Но в конце собрания, когда я попросил выйти людей на покаяние, все они вышли. Aga pärast koosoleku lõpus, kui ma kutsusin inimesed eestpalvele, siis nad tulid siia ette kõik. И многие вышли, не понимая, что они делают. Ja paljud tulid aru saamata, miks ja milleks. И опять вот так они стоят. Ja istuvad, seisavad seal koguduse ees. У меня даже сохранилась где-то эта фотография. Isegi tegin pilti sellest, mul on see alles kuskil. И опять смеются, друг на друга смотрят, толкают друг друга. Naeravad üksteise otsa, togivad üksteist seal ees. И среди них была одна девочка, Aga nende keskel oli üks tüdruk, которая искренне kes siiralt, помолилась Богу. kes palus päriselt Jumala poole. И на следующий день Ja järgmisel päeval эта девочка пришла к нам. see tüdruk tuli meile kogudusse tagasi. И она сказала: мне так понравилось. Ja ta ütles, et mulle nii väga meeldis teie keskel. Я хочу ходить. Ma tahaks hakata käima. И мы начали работать с ней. Ja me hakkasime temaga toimetama, koos tegema. И через 2 дня Ja 2 päeva pärast эта девочка, see tüdruk, она жила только с мамой, папы не было. ta elas koos emaga, neil ei olnud isa. Она приходит после того, как она была в церкви, приходит домой Ja pärast seda, kui ta oli käinud koguduses, läks ta koju и находит ja leiab свою маму дома Oma- зарезанной. oma ema, kes oli kodus ja ta oli ära tapetud. Ее жестоко зарезали. Keegi oli jõhkralt ära tapnud. И я помню, как она пришла. Ja ma mäletan, kuidas ta tuli. И говорит: почему? Ta küsib mu käest, miks? Почему? Miks see nii juhtus? А что ты можешь ей ответить? Ja mis sa vastad talle? Я просто обнял ее, Ma lihtsalt kallistasin teda. и мы вместе плакали. Ja me koos nutsime. И я сказал: однажды Ja ma ütlesin, üks päev мы придем на небо, me läheme taevasse и мы услышим ответы ja me kuuleme need vastuseid на те вопросы, nendele küsimustele, на которые на земле мы ответов никогда не получим. mida, kui me ei saanud neid vastuseid siin maa peal. Слава Богу за нее. Au Jumalale tema eest. Она устояла. Aga tema jäi püsima ikka. Она сегодня вышла замуж. Ta abiellus täna. Она играет на клавишах Ta mängib meil klahvpille и служит в церкви. ja teenib koguduses. Слава Иисусу Христу. Au Jumalale selle eest. Бывают разные вопросы к Богу. Meil võivad olla erinevaid küsimusi elus. На какие-то нам
нужно услышать ответы. mõningatele küsimustele me peame saama vastused. На какие-то мы ответов никогда не получим. mõningate küsimustele me ei saa mitte kunagi vastuseid. Не на все эти вопросы Бог отвечает. Jumal ei vasta kõigile meie küsimustele. На какой-то Он ответит, как отвечал Иову. mõnele ta vastab, nagu ta vastas Hiiobile. На какой-то так ответит, что больше не хочется спрашивать. mõnele vastab niimoodi, et rohkem ei tahagi kunagi küsida. Помните, как ученики спросили у Иисуса, когда придет Царствие Твое? millal, mäletad, kui õpilased küsisid, millal tuleb sinu kuning? Он сказал, не ваше дело. Ta ütles, et see ei ole teie asi. Он суверенный Бог. Tema on suveräänne Jumal. И это Его право отвечать на наши вопросы или не отвечать. ja see on tema õigus, millal ta vastab meie küsimustele ja millal mitte. Но порой вопросы задает Он. aga väga tihti Jumal ise küsib meilt küsimusi. И вот на них нам надо отвечать. ja nendele meie peame vastama. Помните, как Он спросил, Савл, Савл, mäletate, kui ta küsis, Saul, Saul, может, хватит? äkki aitab? Ну зачем ты гонишь? miks sa mind taga kiusad? Вы знаете, дорогие, мы живем сегодня в сумасшедшее время. teate, kallid sõbrad, me elame suht keerulisel ja raskel ajal praegu. Лучше не открывать новости вообще. parem mitte uudiseid üldse lugeda. Вы замечали, что как будто бы все сговорились для того, чтобы нас напугать? kas te olete tähele pannud, et kõik on nagu kokku leppinud selleks, et meid ära hirmutada? Это непростое время. see meil, kus me elame, ei ole lihtne aeg. Но вы знаете, дорогие, история показывает, aga te teate, kallid, ajalugu on näidanud, что именно непростое время, сложное время, et just need keerulised ja rasked ajad, это лучшее время для пробуждения. see on üks parim aeg, et ärkamine võiks tulla. Пророк Иеремия тоже жил в непростое время. prohvet Jeremiia elas ka väga raskel ajal. Когда мы смотрим историческо-культурный фон, то время, в котором жил этот человек, kui me vaatame ajaloolist tausta, siis see aeg, kus see inimene elas, мы видим ужасную картину. me näeme kohutavat pilti. Одна война заканчивается, начинается другая. üks sõda lõpeb, järgmine kohe hakkab. Внутри страны идет борьба за власть, maasiseselt toimub võimuvõitlus. упадок морали. moraalne langus on rahva keskel. И что самое страшное, ja mis on kõige hullem, это то, что Божий народ see on see, et Jumala rahvas отступает от Бога taganeb Jumalast и начинает поклоняться идолам. ja hakkab kummardama ebajumalaid. Бог их больше не интересует. et nad enam ei ole huvitatud Jumalast. У них появляются другие интересы, Neil tekivad hoopis teised huvid, другие цели. teised eesmärgid. Их сердце заполнено разными вещами, ja nende süda on täis väga erinevate но asjadega, там нет места для Бога. aga seal ei ole kohta enam Jumalale. И когда мы читаем книгу пророка Иеремии, 1 главу, ja kui me loeme prohvet Jeremiia 1. peatükki, 11 стих, 11. salmi, именно в такое время Бог обращается к Иеремии. just sellel ajal Jumal pöördub Jeremiia poole. Иеремия, ja Jeremiia, что ты видишь? mida sa näed? Что ты видишь? Jeremiia, mida sa näed, küsib Jumal. Иеремия говорит, ja Jeremiia vastab talle, я вижу ветку миндального дерева. ma näen mandlipuu oksa. И Бог отвечает ему, ja Jumal vastab talle, ты правильно видишь. sa näed õieti. Миндальное дерево, друзья, mandlipuu, это то растение, see on selline puu, которое расцветало первым после долгой зимы. mis puhkeb õitsele esimesena pärast pikka talve. Это растение давало надежду. see taim tõi lootust. Глядя на это растение, люди понимали, вот эта темная, холодная зима заканчивается. kui inimesed vaatasid selle taime peale, siis nad И said aru, приходит et новое время. see pime talv, see lõpeb ja tuleb uus aeg. Иеремия отвечает, я вижу ветку миндального дерева. ja Jeremiia vastab, ma näen mandlipuu oksa. Ты правильно видишь. ja Jumal ütleb, jah, sa näed õieti. Богу очень важно, чтобы мы правильно видели то, что говорит Его Слово. Jumalale on väga oluline, et ta näeb, et me näeme õieti seda, mida oma sõnas tahab öelda. Я часто слышу разные мысли, разные идеи по поводу Божьего Слова. ma kuulen väga palju erinevaid mõtteid ja ideid Jumala sõna kohta. Но если ты в Слове Божьем не видишь надежду, aga kui sina ei näe Jumala sõnas lootust, тогда ты не понял Бога. siis sa ei ole Jumalast aru saanud. В самое тяжелое время, kõige raskemal ajal, в самые трудные времена, kõige raskematel aegadel, даже если Бог говорит тебе то, что Ему не нравится в тебе, isegi kui ta räägib sulle asju, mis talle ei meeldi sinu elus, Бог всегда дает тебе надежду. Jumal ikkagi annab sulle lootuse.
Даже когда у тебя безысходность, kas isegi siis, kui sa kukud läbi, Бог хочет, чтобы ты увидел надежду. Jumal tahab, et sa näeksid lootust. Но видишь ты это или нет? Aga kas sina näed seda lootust? И можно было бы сказать, Бог, какое миндальное дерево, Ja võib öelda Jumalale, milline mandlipoks, какая весна, какие Milline лучшие kevad. перемены. millised muutused ja head ajad. Посмотри, в какое время мы живем. Vaata, millises ajas me elame. Ты посмотри, война вокруг. Vaata, sõda on ümberringi. Еще это не закончилось, уже угроза новой. Alles üks ei ole veel lõppenud, juba ähvardatakse uuega. Ты посмотри, что творится вокруг. Vaata, mis toimub meie ümber. Ужас, мрак. Seal on õudus. Но Иеремия, Aga Jeremiah, он не смотрит так, как смотрит этот мир. ta ei vaata nii, nagu vaatab te kogu see maailm. Он смотрит так, как говорит Божье Слово. Ta vaatab niimoodi, nagu ütleb Jumala. Бог показывает надежду. Jumal näitab talle lootust. У Бога всегда есть свет в конце туннеля. Jumalal on alati tunneli lõpus valgus. Возможно, и у тебя сегодня Võib-olla ka sinul täna трудные времена. on rasked ajad elus. Может, и ты проходишь сегодня непростое время. Võib-olla ka sina läbid selle raske aja oma elus. Может, и тебе нужна эта ветка миндального дерева. Sul on ka vaja seda mandlipoksa. Может, и тебе нужна эта надежда. Võib-olla ka sul on vaja seda lootust. У Бога есть слово для тебя. Ja Jumalal on sõna sinu jaoks. Потому что Бог тебя любит. Sest Jumal väga armastab sind. Твое слово от Бога, Sinu sõna Jumalalt, которое ты лично получаешь, mille sa saad isiklikult tema käest. оно способно полностью изменить твою See жизнь. on võimeline täielikult muutma kogu И sinu. вы знаете, дорогие, Ja teate, kallid, Бог дает нам свое слово для того, Jumal annab oma sõna meile selleks, чтобы через нас изменить действительность. et meie kaudu muuta seda reaalsust, kus me oleme. Когда человек получает Божье Слово, Kui inimene saab Jumalalt sõna, он не может оставаться прежним. ta ei saa jääda samaks inimeseks. Он не может уже спокойно жить. Ta ei saa enam rahulikult enam elada. Нигде, Mitte kuskil. даже в Испании. Isegi Hispaanias. Он будет думать Ta hakkab mõtlema о том, чем думает Бог. sellest, mida Jumal mõtleb. Он будет mечтать о том, о чем мечтает Ta Бог. hakkab igatsema ja unistama sellest, millest Jumal unistab. Его сердце будет гореть о пробуждении Эстонии, Tema süda saab põlema ärkamise pärast о Eestis, пробуждении Украины, ärkamisest Ukrainas, о пробуждении России. ärkamisest Venemaal. Потому что он поместил мечту Бога в свое сердце. Sest tema paigutas selle Jumala unistuse oma südamesse. И он смотрит и видит Слово Божье правильно. Ja ta näeb ja kuuleb Jumala sõna õieti. Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, Kui me loeme Hesekieli raamatut в 37 главе 37. peatükis, Бог приводит пророка Иезекииля на поле, в пустыню. Jumal toob Hesekieli prohveti ühte orgu И говорит, посмотри, ja ta ütleb, vaata, что ты видишь. ja küsib, mida sa näed seal. Ну, а что я вижу? Ja mida ma näen seal, ütleb prohvet. Это даже не покойники. Need ei ole enam isegi surnud siin. Это то, что от них осталось. See on see, mis on jäänud inimestest. Это кости. Need on ainult luud, mis seal vedelevad. Сухие, Kuivad, безжизненные кости. elutud luud seal oru põhjas. Сколько их сейчас в этом мире? Kui palju selliseid inimesi on siin maailmas? Этих сухих костей. Neid kuivasid luid По всему миру. terve maailmas. Людей без надежды. Inimesed, kellel pole lootust. Людей без жизни. Inimesed, kellel ei ole enam elu. Людей в депрессии. Nad on depressioonis. Людей в страхе. Nad on hirmus. Людей, которые цепляются за какие-то вещи, которые никогда в жизни их не спасут. Ja haaravad kinni asjadest, mis mitte kunagi elus neid ei saa päästa. Сухие кости. Täiesti kuivad luud. Но кто их видит? Aga kes neid näeb? Человек, водимый Духом Святым, Inimene, kes on juhitud Jumala vaimust, способен их увидеть. on võimeline nägema ja märkama. Потому что то, что Бог показывал пророку Иезекиилю, Sest see, mida Jumal näitas prohveti Hesekilele, это было в Духе Святом. see oli pühast vaimust. Только Дух Святой, Ainult püha vaim. Он может открывать тебе ту картину, Ta võib avada sulle selle pildi, которая является истиной. mis on tõene. Не фальшивая информация, Mitte mingisugune valeinformatsioon. не новости, которых так много сегодня, Mitte need uudised, mida tänapäeval on nii palju. но та правда, Aga see tõde, которую Бог хочет, чтобы ты увидел. mida Jumal tahab, et sina näeksid. Я наблюдаю за пастором Вейко. Ma olen jälginud pastor Veikot.
И я замечаю эти вещи. ja ma olen märganud asju. Он знает, когда, в какое время Ta teab, millisel ajal и что нужно делать. on õige ja mida oleks õige teha, mis ajal. Ты знаешь, дорогой, ты человек видения. Sa, kallis sõber, oled nägemuse mees, kes teab nägemust. Ты тот человек, в которого Бог поместил то, что нужно видеть. Ja sa oled see inimene, kellesse Jumal on pannud asjad, mida peab nägema, mida on vaja näha. И ты видишь то, что стоит на пороге. Ja sa näed, mis on juba lävepakul tulemas. Это пробуждение. Et see on see ärkamine. Это то, что у Бога в сердце. See on see, mis on Jumala südames juba. Это то, что должно произойти. See on see, mis peab juhtuma. И это то, что горит в твоем сердце. Ja see samamoodi põleb ka sinu südames. Пробуждение, дорогие, это как дождь. Ärkamine, kallid sõbrad, on nagu vihm. До того момента, как ты почувствуешь его кожей, когда он начнет падать эти капли на тебя. Enne seda, kui juba vihm hakkab sadama ja sa tunned oma nahaga tema Ты sadamist, уже можешь слышать его приближение. sa tunned juba ette ära, et vihm on tulemas, on Ты lähenemas. можешь ощущать его запах. Sa koged juba selle vihma tulemise lõhna. Ты это можешь чувствовать. Sa võid seda nagu ära tunda И ты правильно видишь. ja sa näed õieti. Только это надо защищать. Aga seda peab kaitsma tegema. И это надо отстоять. Ja selle eest tuleb seista. Бог всегда убеждается, правильно ли мы видим. Ja Jumal tahab alati olla veendunud, et kas me näeme ikka õieti. Если сегодня людей этого мира спросить, что вы видите, Kui tänapäeval küsida inimeste käest siit maailmast, et mida teie näete, их ответы нас никогда не утешат. siis nende vastuseid ei lohutaks meid mitte kunagi. Если ты спросишь у людей, что ты видишь, Kui sa küsid inimeste käest, mida te näete, они скажут тебе, я вижу войну, siis nad ütlevad sulle, ma näen sõda, я вижу страх, ma näen hirmu, я вижу болезни, ma näen haigusi, я вижу ЛГБТ, ma näen LGBT-d, я вижу мусульман, ma näen moslemid, я вижу отступление от ma Бога, näen, et inimesed taganevad Jumalast лжерелигии, ja vale religiooni, горе, разлуку. lahutust, kurbust. Это видят сегодня все. Seda me näeme kõik täna. Но Бог хочет, чтобы ты увидел что-то другое. Aga Jumal tahab, et sina näeksid midagi muud. Потому что Бог всегда Sest Jumal alati смотрит через эти вещи. vaatab nende asjadest läbi. Вопрос второй. Ja teine küsimus on, Что у тебя есть? mis sul on? Что ты имеешь? Mis sul on praegult? Mis on sinu käes? Когда мы говорим о пробуждении, Kui me räägime ärkamisest, мы подразумеваем некий размах. me kujutleme ette sellist suurt haaret, Что-то особенное, великое, грандиозное. midagi erilist, suurt, grandioosset. И мы, люди, так устроены, чем больше у нас планы, Ja me inimesed oleme niimoodi üles ehitatud, mida suuremad on meie plaanid, тем больше нам кажется, что для этого больше нужно. siis me mõtleme, selle jaoks on palju rohkem asju vaja. Что было у Моисея? Mis oli Moosesel? Палка. Tal oli lihtsalt karjase kepp. Единственное, что Бог ему дал, Ainuke asi, mis Jumal andis tema kätte, когда он сказал ему, иди в Египет, kui ta ütles talle, mine Egiptusesse, это была палка, посох. see oli lihtsalt see karjase kepp tema käes. Но послушай, если тебе эту палку дал Бог, Aga kujuta ette, kuule, kui Jumal andnud selle этого karjase kepi, достаточно. siis sellest piisab. Что было у Давида? Mis oli Taavetil? 5 камней. 5 kivi. Кому он противостоял? Kelle vastu ta pidi minema? Великому войску филистимлян, Vilistite suurele, kõige võimsamale võitlejale, которые на тот момент уже знали, что такое оружие. kes juba tol ajal teadsid, mis on õiged Они были sõjarelvad. так сильно вооружены. Nad olid nii tugevalt varustatud ja relvastatud. Ему противостоял Голиаф, Ja tema Taaveti vastu tuli Koll, великий воин, suur sõdalane, известный воин, tuntud sõdalane kõikjal. распиаренный воин, которого боялись. Ja need kõik kartsid seda sõdalast. А что было у Давида? Aga mis Taavetil oli? 5 камней, Tal oli ainult 5 kivi, которые он нашел. mis ta seal jõest leidis. Все было так просто. Ja kõik oli nii lihtne. У современных христиан сегодня есть большая проблема. Kaasaja kristlastel on tänapäeval väga suur probleem. Очень часто они молятся Богу,
väga tihti nad paluvad Jumalat, потому что им так много нужно. sest neil on nii palju vajadusi. И вместо того, чтобы искать Бога, Ja selle asemel, et otsida Jumala südant, они докучают Богу: Бог, ты еще недостаточно нас укомплектовал. siis nad ütlevad, et Jumal, sa ei ole veel meid piisavalt varustanud. А когда христиане видят что-то у кого-то, Ja kui kristlased näevad, et kellelgi а on у них midagi этого нет, ja nendel veel seda pole, их молитвы усиливаются. siis nende palved muutuvad veel tugevamateks. Бог, мы недостаточно укомплектованы. Jumal, me ei ole veel piisavalt varustatud ja И komplekteeritud. вместо того, Ja selle asemel, чтобы искать лица Божьего, et otsida Jumala palet, склоняться в смирении перед Ним, lihtsalt alanduses minna tema ette, они тратят так много сил nad kulutavad nii palju energiat, на то, что Бог, et Jumal, дай нам это, дай нам это, дай нам это, дай нам это. anna Jumal meile seda, seda ja seda. Мне нравится этот брат, Mulle meeldib see vend, потому что первое, sest esimene, на что он делает ставку и ударение, millele ta paneb rõhuasetust, это искать лица Божьего, on see, et ta otsib isand это Jumala palet, смиряться перед Ним, on tulla alanduda tema ette, это вдохновить и воодушевить церковь, et innustada ja julgustada kogudust, это вдохновить и воодушевить землю, в которой он живет, et innustada ja julgustada seda maad, kus ta elab, пробудить людей, äratada üles inimesi, достучаться до служителей, до пастырей, jõuda koguduse pastorite ja juhtideni, чтобы все вместе объединиться et kõik koos tulla ühel meelel и сказать: Господь, да будет воля Твоя. ja tulla kokku ja öelda, Jumal, sündigu sinu tahe. Когда это стоит на первом месте, Kui see asi on esimesel kohal, Бог сказал: все остальное я буду прилагать тебе. siis Jumal ütleb, et kõike muud ma annan sulle lisaks. И это так благословенно. Ja see on nii suur õnnistus. В этом есть большое искушение, Aga selle sees on üks suur kiusatus, потому что часто люди, sest väga tihti inimesed, они просят Бога не о том. nad ei küsi Jumalalt neid õigeid asju. Вот если у меня будет машина, Kui ma saan selle auto, я буду чаще на собрании. siis ma jõuan kirikusse võib-olla tihedamini. Вот если у нас будут лучше кресла, Võib-olla kui meil on paremad toolid, больше людей захотят нас посещать. siis tuleb rohkem inimesi kogudusse. Если у нас будет больше аппаратуры, Või kui meil on rohkem tehnikat, тогда это кого-то впечатлит, siis see näitab и людей kellelegi станет больше. ja toob rohkem inimesi kirikusse. Да никогда не станет. Aga tegelikult see ei mõju niimoodi. Или если они придут на концерт, No, sest kui nad tulevad nagu kontserdile siia, их дух не будет затронут. siis nende vaim ei saa olema puudutatud. Потому что Дух Святой приходит на жаждущее и ищущее Бога сердце. Sest püha vaim tuleb näljasele ja igatsevale südamele. И Бог всегда в простоте. Ja Jumal on alati lihtsuses. И Бог никогда не отдаст свою славу никому. Ja ta ei jaga oma au mitte kellelegi. Я недавно узнал один интересный момент. Ja ma sain teada ühe huvitava momendi. Я никогда раньше об этом не думал. Ma selle üle ei ole kunagi varem mõelnud. Ноев ковчег. Nooja ja tema see laev, mille ta ehitab. Когда Бог говорит Ною построить этот ковчег, Kui Jumal ütleb Noale, ehita see laev, Он дает ему все инструкции. ta annab talle kogu instruktsiooni. Он говорит ему: Ной, высота должна быть именно такой. Ütleb, Noa, see kõrgus peab olema nüüd täpselt И siuke. Ной говорит: Ja yes. Noa ütleb, teeme nii. Ширина должна быть именно такой. Ja laius peab olema täpselt nii palju. И Ной строит это, меряет Ja именно Noa такое. ehitab ja mõõdab ja paneb selle nii, nagu on. Длина такая, Pikkus peab olema selline. устройство такое. Niimoodi peab olema üles ehitatud. Введешь этих не вводи, Vii need asjad sisse, neid ei vii этих sisse. столько, этих не столько. Neid lased sisse nii palju, teisi Бог nii palju. сказал, из какого дерева нужно строить. Jumal ütles, millisest puust peab ehitama. Бог назвал это дерево именно дерево Гофер. Ja just nimetas selle puu nimetuse ka. Бог сказал, какой состав смолы должен быть. Ta isegi ütles, milline peab olema see pigi, millega seda katta. Все сказал. Kõik andis täpselt ette. И знаете, что не сказал? Ja teate, mida ta ei öelnud talle? Я когда узнал, Kui ma sain sellest teada, вау, меня так сильно это впечатлило. ja see nii puudutas mind väga. В Ноевом ковчеге было все досконально, Noa laevas oli kõik väga täpselt üles ehitatud. но там не было некоторых вещей. Aga seal ei olnud mõningaid asju. Там не было навигации Seal ei olnud navigatsiooni и не было руля. ja seal ei olnud seda rooli, tüüri. Потому что Бог, Sest Jumal Он не сказал Ною, чтобы Ной был капитаном. ei öelnud Noale, et sina oled selle laeva kapten. Ною нужно было просто доверять
Богу. Noa pidi lihtsalt usaldama И Jumalat. когда ты будешь доверять Богу, Ja kui sina hakkad Jumalat Бог usaldama, обязательно приведет туда, в то место, которое называется благословение. ja Jumal kindlasti viib sind sellesse kohta, mida Amin. nimetatakse õnnistuseks. Такой наш Господь. Selline on meie Jumal. Вы знаете, друзья, Teate, kallid sõbrad, когда мы думаем о том, что мы имеем, kui me mõtleme selle üle, mis me omame, мы можем разочароваться. me võime pettuda. И дьявол хочет, чтобы ты оставил свои большие планы, Ja saatan tahab, et sa jätaksid oma suured которые plaanid, Бог помещает в твое сердце. mida Jumal tahab asendada sinu südamesse. Чтобы ты, глядя на себя, Et sa vaataksid enda peale. когда у тебя чего-то нет, Kui sa vaatad, et sul puudub millegi, чтобы ты et разочаровывался, sa pettuksid selles, начинал завидовать, hakkaksid kadestama kedagi, приходил страх, депрессия. tuleksid sinusse hirm, depressioon. Дьяволу это нужно. Ja saatan räägib seda. Но когда ты смотришь в Божье Слово, Aga kui sina vaatad Jumala sõna, Божье Слово всегда будет тебя ободрять. siis Jumala sõna alati julgustab sind. Послушайте, что было у бедной вдовы? Kuulake, mis oli vaesel lesknaisel? Ровным счетом ничего. Ausalt öeldes ei olnud tal peaaegu mitte midagi. Ничего. Peaaegu mitte midagi. Кто-то мог, глядя на нее, видеть долги, Keegi võis vaadata tema peale, et oi, ta on võlgades, неустройство, проблему. tal on probleemid, tal Katastroofa on жизни. puudusi täiesti elukatastroofis. Она и сама, глядя на себя, это видела. Ja ka ta ise, kui ta vaatas enda peale, võis mõelda niimoodi. Но у нее была вера в Бога. Aga tal oli see usk Jumalasse. И она даже представить себе не могла, что через короткое время Это- она начнет свой бизнес Ja ta ei saanud ise ette kujutada, et mingi lühikese aja pärast tal tekib oma и äri. начнет раздавать всем масло. Hakkab ta kõikidele jagama seda õli. А что было у учеников, когда нужно было накормить 5000 человек, 7000 человек? Aga mis oli õpilastel, kui oli vaja toita 5000 inimest, 7000 inimest? Несколько хлебов, Paar leiba, несколько рыбок. mõned kalad. Это что такое? Mida see tähendab? Что это? Mida see räägib meile? Кто-то скажет, ничего. Keegi ütleb, et sellest ei piisa, sellest ei ole kunagi hea. И так и есть, это ничего. Ja päriselt tegelikult see ongi, et seda on vähe. Но это если ты не знаешь того, кто вчера, сегодня и во веки тот же. Aga kui sa ei tunne seda, kes on eile, täna ja homme, see sama. Но если ты знаешь его, Aga kui sa tunned teda, ты можешь расслабиться. siis sa võid lõdvestuda, Потому rahuneda. что именно этим Бог и хочет прославить свое имя. Sest just läbi selle Jumal tahabki tuua au oma nimele. Что сегодня имеешь ты? Mida sina täna omad? Что есть у тебя? Mis on sinu käes? Мы ведем служение для украинских беженцев. Me teeme ju teenistust Ukraina põgenike jaoks. Общаемся с людьми, которые все потеряли. Suhtleme inimestega, kes kaotasid kõik, mis neil on. И какой большой контраст бывает. Ja milline suur kontrast on teinekord. Один говорит, Üks ütleb, у меня уже нет ничего. et mulle ei ole enam jäänud mitte midagi. А другой говорит, Aga teine ütleb, у меня все, потому что у меня есть Иисус Христос. mul on veel kõik, sest mul on Jeesus Kristus. Что есть у тебя сегодня? Mis sinul täna on? Знаешь, дорогой брат, дорогая Tead, сестра, kallis vend või õde, дорогие эстонцы kallid eestlased или те, кто сегодня присутствует здесь, või veel, kes veel on siin koos meiega. мы можем мечтать о пробуждении. Me võime unistada ärkamisest, Но Богу очень важно знать, aga Jumalale on väga tähtis teada, что мы сами думаем о том, что у нас есть. mis me ise mõtleme selle kohta, mis meil endal on. И вопрос не в том, Ja küsimus ei ole selles, что у нас есть, mis meil on. а вопрос в том, что мы готовы отдать Ему. Küsimus on sellest, mis me oleme valmis temale ära andma. Ради той цели, Selle eesmärgi nimel, которую Бог показывает нам. mida Jumal meile näitab. Скажите, что было у Иисуса Христа? Öelge, mis oli Jeesusel Kristusel? Что? Mis tal oli? Жизнь. Tal oli elu. Но ведь эта жизнь сегодня есть и у тебя. No aga seesama elu on ka sinul täna. Он дал тебе жизнь. Ta on andnud sulle elu. Что было у Иисуса, Mis oli Jeesusel? когда Он пришел, чтобы тебя спасти? Kui ta tuli selleks, et päästa sind, У Него был Отец на небе, aga tal oli taevane isa,
А разве у тебя сегодня нет kas sul ei ole Отца täna на небе? isa, kes on taevas? Он есть у тебя. Ta on ka sinul. Я повторю. Ja ma tahan veel korrata. Вопрос не в том, что у тебя есть сегодня, Küsimus ei ole selles, mida sina täna omad või mis sul а on, вопрос в том, vaid selles, что ты готов отдать Иисусу Христу. mida sina oled täna valmis ära andma Jeesusele. Я хочу помолиться сейчас вместе с вами. Me võiksime täna praegu koos palvetada. Возможно, ты не видишь сегодня надежды. Võib-olla sinu elus on kadunud lootus täna. Возможно, ты приходишь в церковь, Võib-olla sa tuled kogudusse, но твоя жизнь разбита. aga su elu on puruks. Ты много искал Бога, Sa oled palju otsinud Jumalat, но твоя жизнь разбивалась, aga ikkagi su elu on läinud katki и ты перестал видеть надежду. ja sa ei näe enam lootust oma elus. Бог хочет коснуться себя. Jumal tahab sind täna puudutada. Ты нужен Богу. Sa oled Jumalale väga vajalik. Возможно, ты потерял ориентир, потерял видение. Võib-olla sa oled kaotanud selle suuna, selle nägemuse oma elu jaoks. Бог хочет изменить твое состояние. Jumal tahab muuta sinu olukorda. Возможно, ты думаешь сейчас, что то, что у тебя есть сегодня, этого недостаточно Võib-olla sa mõtled täna, et see, mis sul on, et seda ei ole piisavalt, для seda того, чтобы быть благословенным человеком, selleks, et olla õnnistatud inimeseks. для того, чтобы прославить имя Божье. Selleks, et tuua au Jumalale. Возможно, дьявол украл у тебя Võib-olla saatan on ära varastanud sult твое самоопределение. sinu enesemääratluse. Ты сомневаешься, Sa kahtled endas. колеблешься в том, кто ты есть. Kahtled selles, kes sa oled või mis sa oled. Ты думаешь, а нужен ли я Богу? Ja sa mõtled, olen ma üldse vajalik Jumalale А enam? действительно ли Он любит меня таким, какой я есть сейчас? Kas tõesti Jumal armastab mind sellisena, nagu mina täna praegult olen? Я бы хотел, чтобы мы помолились. Tahan, et me koos võiksime palvetada. Давайте мы поднимемся. Tõuseme. Возможно, в зале есть такой человек, Võib-olla saalis on selline inimene, который никогда не примирялся с Богом, kes ei ole mitte kunagi veel teinud lepingut Jumalaga. никогда не исповедал Его своим личным Господом и Ei Спасителем. ole tunnistanud teda oma päästjaks ja lunastajaks. У тебя есть хорошая возможность. Siis kas sul on praegu hea võimalus? Именно сегодня Бог хочет изменить твою жизнь. Just täna Jumal tahab muuta sinu elu. Если есть такие люди, Kui on selline inimene siin, дай мне знать, подними руку. tõsta oma käsi. Если есть такие люди в зале, Kui on siin on selliseid inimesi, которые испытывают это разочарование, kes kogevad sellist meeleheidet, которые чувствуют, что они раздавлены жизнью, kes ei ole nagu rahul oma eluga või, и они теряют надежду в то, что Бог поможет, ja on kaotanud lootuse sellest, et Jumal võib то, neid что üldse Бог aidata, даст изменения. et Jumal saaks üldse kuidagi muuta teda. Мы помолимся за тебя. Me võime palvetada sinu pärast. Дай мне знать. Anna Подними käega свою märku, kui руку, sa tunned sellist asja. и мы помолимся за тебя. Me palvetame sinu eest.